Iteka rya Perezida nimero 33 akarongo kabiramye 01 ryo kuwa 3 Nzeri 2012 rigena uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyubakitse. Umukuru w'igihugu ari nawe mugaba w'ikirenga ni uri hejuru y'abandi. Minisitiri w'ingabo ni ukurikiraho. Hakazaho umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo, abayobozi ba regima, ba komanda ba brigade na diviziyo, abayobozi b'amashuri, kaminuza n'ibitaro bya gisirikari, abayobozi bakuru n'abayobozi b'amashami mu buyobozi bukuru bw'ingabo. Aba nibo bagize kandi inama nkuru ya RDF, urwego rushinzwe gutanga umurongo mugari muri iki gisirikari. Iterana rimwe mu mwaka n'igihe cyose bibaye ngombwa, igafata ibyemezo ku rwego rwo hejuru birebana n'umutekano w'igihugu n'imiyoborere y'ingabo z'u Rwanda muri rusange. Mu gisirikare cy'u Rwanda hari inzego zitandukanye, hakaba 3 zirimo inkiko za gisirikari, ubushinjacyaha bwa gisirikari ndetse na kaminuza ya gisirikari ziyoborwa mu buryo butaziguye na Minisitiri w'Ingabo. Hari kandi n'izindi nzego tuza kurebera hamwe ziyoborwa mu buryo butaziguye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibi bigaragara mu iteka rya Perezida nimero 33 akarongo kabiramye 01 ryo kuwa 3 Nzeri 2012 mu ngingo zabyo guhera ku ya 30 kugera ku ya 50. Inzego, ibiro n'imitwe bigize igisirikare cy'u Rwanda n'imikorere yabyo. Abajyanama bakuru mu biro bikuru bya RDF. Umujyanama mukuru mu biro bikuru bya RDF ya mbere bamwita J1, yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije mu bijyanye n'abakozi, ubutegetsi n'imari. Umujyanama mukuru mu biro bikuru bya kabiri yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije mu bijyanye n'iperereza rya gisirikari n'umutekano. Umujyanama mukuru mu biro bikuru bya gatatu yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikari, igenamigambi n'inyigisho. Umujyanama mukuru mu biro bya kane yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo bungirije n'ababungirije mu bijyanye n'ibikoresho. Umujyanama mukuru mu biro bya gatanu uyu yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije mu bijyanye n'imikoranire y'igisirikari n'inzego za gisivile, uburere mboneragihugu, umuco na siporo. Ubuyobozi bw'inzego z'ubuvuzi Medical Command bushinzwe kubungabunga ubuzima bw'ingabo z'u Rwanda no gukora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi. Ubuyobozi bw'itumanaho n'ikoranabuhanga mu ngabo Communication and Information Systems Command bushinzwe ibijyanye n'itumanaho n'ikoranabuhanga mu ngabo z'u Rwanda. Ibiro bikuru by'ubushakashatsi n'iterambere Research and Development Department bishinzwe gukora ubushakashatsi bugamije kongerera ingabo z'u Rwanda ubushobozi mu bikoresho no mu bumenyi. Ibiro bikuru by'ingenzura Inspectorate Department bishinzwe gukora igenzura risesuye rirebana n'iby'abakozi, imyigishirize, ibikoresho n'imari mu ngabo z'u Rwanda hamwe n'izindi nshingano. Ibiro bikuru bishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi Peace Support Operations Department bishinzwe gukurikirana ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi ingabo z'u Rwanda zitabira. Ibiro bikuru bishinzwe amakuru n'amateka by'ingabo Information Documentation and Military History Department bishinzwe gukurikirana umunsi ku wundi ibikorwa by'ingabo, kwegeranya no gusesengura inyandiko zivuga ku mateka y'ingabo, kongera kugaragaza uko imirwano imwe n'imwe yagenze, hamwe no kwegeranya ndetse no kubika neza ibintu byo gushyingura mu nzu ndangamurage y'ingabo z'u Rwanda. Ibiro bikuru by'amategeko Legal Department bishinzwe muri rusange ibijyanye n'amategeko mu buyobozi bukuru bw'ingabo no kugira by'umwihariko inama mu by'amategeko abayobozi bakuru b'ingabo ndetse no guhuza ibikorwa by'abajyanama mu by'amateka mu ngabo z'u Rwanda. Amashuri ya gisirikari ahuriweho n'ingabo z'u Rwanda Rwanda Defense Force Joint Schools ashinzwe gutanga inyigisho mu bumenyi rusange hamwe n'inyigisho za gisirikare zihuriweho n'ingabo z'u Rwanda. Iteka rya Minisitiri rigena imiterere n'imikorere by'amashuri ahuriweho n'ingabo z'u Rwanda. Imitwe ya RDF, ubuyobozi rusange bw'imitwe yunganira Logistic Command ubu bushinzwe kunganira ingabo z'u Rwanda cyane nk'ibikoresho. Umutwe wo ku cyicaro rusange Headquarters, uyu mutwe ushinzwe kuyobora abasirikari bakorera mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda hamwe n'abasirikari batijwe izindi nzego za leta. Umutwe ushinzwe kurinda inzego nkuru za leta Republican Guard, uyu mutwe ushinzwe kurinda abanyacyubahiro barimo
perezida wa repubulika n'umuryango we wa hafi, perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite, perezida w'urukiko rw'ikirenga, minisitiri w'intebe, abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo hanze bagendereye igihugu, perezida watowe utaratangira imirimo ye ndetse n'umuryango we wa hafi, perezida ucyuye igihe n'umuryango we wa hafi, perezida wa sena ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, perezida w'umutwe w'abadepite ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, perezida w'urukiko rw'ikirenga ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, minisitiri w'intebe ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, n'undi muntu wese cyangwa ahandi hantu hagenwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Umutwe w'ingabo wihariye Special Force Brigade ushinzwe ibikorwa bya gisirikare byihariye n'izindi nshingano wahabwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Umutwe ushinzwe imyitwarire myiza mu gisirikare Military Police Regiment. Uyu mutwe ufite inshingano zo gutuma amategeko n'amabwiriza yubahirizwa mu gisirikare ndetse no kubungabunga imyitwarire myiza mu ngabo z'u Rwanda. Mwiriweho neza abakurikiye Bwiza TV. Uyu ni umwanya wo kubagezaho amakuru yiriwe uyu munsi tariki ya 26 Kanama 2020, aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara. Imirwano hagati y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu ikomeje kujya mbere mu ntara ya Rumonge nyuma y'iminsi 3 itangiye. Ku cyumweru tariki ya 22 Kanama nibwo izo nyeshyamba zasohoye itangazo rivuga ko zirwanyeho zikica abapolisi 9 b'u Burundi n'abarwanyi 20 bo mu mutwe w'imbonerakure nyuma yo kugaba ibitero ku birindiro byazo birahitwa Bugarama ho mu ntara ya Rumonge. Amakuru yiriweho kuri munsi w'ejo yavugaga ko abantu 15 aribo baguye mu mirwano yasakiranyije impande zombi. Radio RPA ivugira mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko ingabo z'u Burundi zongeye kurasanira n'inyeshyamba za Red Tabara ku rugabano rwa komini Burambi yo mu ntara ya Rumonge na Mugamba yo mu ntara ya Bururi, gusa ibyangiritse bikaba bitaramenyekana neza. Abatuye muri kariya gace batangaje ko bumvishe urufaya rw'amasasu ubwo impande zombi zari zisakiranye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Bavuze ko imirwano yabaye mu masaha 9 y'igicuku mu giturage cy'ahitwa ku Nyoni kiri ku rugabano rwa komini Mugamba na Burambi ndetse n'urwa Bururi mu ntara ya Rumonge iherereye mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko imirwano yabereye mu rugo rw'umuturage witwa Gilbert igasiga inyeshyamba zimenya urugi rw'inzu, zikaba kandi zibye ibikoresho birimo ibibindi, ibinyobwa ndetse n'ibiribwa. Imbonerakure 2 n'umusirikare umwe w'u Burundi ngo baguye muri iyi mirwano mbere y'uko inyeshyamba za Red Tabara zirengera muri komine ya Buyengero zigasiga zirekuye abaturage zari zafashe ubugwate ngo zitwaze ibyo zari zasahuye. Magingo aya nta rwego na rumwe rushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi ruragira icyo ruvuga kuri iyi mirwano ikomeje kubera mu burengerazuba bw'igihugu. Umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF cyangwa se la Francophonie kuri uyu wa kabiri wahagaritse igihugu cya Mali mu nzego zawo, bongera no gusaba kurekura perezida Ibrahim Boubacar Keïta wahiritswe ku butegetsi n'abasirikari tariki ya 18 Kanama. Inama ihoraho ya Francophonie cyangwa se OEF yateranye mu nama idasanzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya video conference kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kanama. Yafashe icyemezo cyo guhagarika Mali mu muryango hagasigara gusa ubufatanye mu bikorwa bigirira inyungu abaturage b'abasivili n'abaharanira gusubizaho demokarasi. Mu itangazo la Francophonie yashize ahagaragara yongeye gusaba irekurwa rya perezida Ibrahim Boubacar Keïta wahiritswe ku butegetsi ndetse agatabwa muri yombi no gushyiraho mu gihe cyihuse guverinoma y'inzibacyuho iyobowe n'abasivili. Usibye OEF cyangwa se la Francophonie, umuryango wa CEDEAO nawo wahagaritse igihugu cya Mali mu nzego zawo zifata ibyemezo. Nohereza intumwa i Bamako ngo zikore ibishoboka perezida Keïta asubizwe ku butegetsi ndetse asubizweho gahunda iteganwa n'itegeko nshinga. Bitandukanye kuri uyu wa mbere nta masezerano bagiranye ku bigomba gukurikizwa mu gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Abakuriye inzego zishinzwe ubutasi bwa gisirikare mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi bahuriye mu biganiro bigamije kurebera hamwe impamvu umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamba cyane ku mupaka ugabanya ibihugu byombi. Ni ibiganiro biri kubera ku mupaka ugabanya ibihugu byombi wa Nemba ho mu karere ka Bugesera.
Intumwa z'u Rwanda ziyobowe na Brigadier General Vincent Nyakarundi ukuriye ubutasi bwa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda, mu gihe intumwa z'igihugu cy'u Burundi ziyobowe na Colonel Ernest Musaba ukuriye ubutasi bwa gisirikare muri icyo gihugu. Ibiganiro by'impande zombi byanitabiriwe n'itsinda ry'abasirikari rihuriweho rishinzwe kugenzura uko imbibi z'imipaka zubahirizwa rihagarariwe na Colonel Leo Marungo kuriyobora. Ibi biganiro bije mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukomeje kuzamba kuva mu 2015 ubwo mu Burundi hageragezwaga kudeta ihirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, abategetsi b'u Burundi bagashinja u Rwanda kuyiba inyuma. Iby'ibi bihugu byombi byakomeje kuba bibi mu myaka yakurikiyeho ubwo u Rwanda rwagabweho ibitero n'abantu bitwaje intwaro babigaba baturutse mu Burundi ndetse akaba ari naho barengera. Igiheruka ni icyo muri Kamena tariki ya 27 cyagabwe mu murenge wa Ruheru ho mu karere ka Nyaruguru ndetse n'Akanyamagabe baturanye gatwara ubuzima bw'abantu. U Rwanda rushingiraho rushinja u Burundi gucumbikira abagamije kuruhungabanyiriza umutekano. Hari ubwo ingabo z'ibihugu byombi zagiye zikozanyaho kubera ubwo bwumvikane buke bikarangira hari abatakaje ubuzima. Magingo aya ibihugu byombi ntibihuza imvugo ku byo kuzahura umubano wabyo umaze imyaka 5 warazambye, bijyanye n'uko u Rwanda rugaragaza ubushake bwo kuwuzahura. u Burundi bwo bukavuga ko budashobora gukundana n'igihugu gikoresha uburyarya. Perezida Evariste ubwo yari mu ntara ya Kirundo mu ntangiriro z'uku kwezi yavuze ko Burundi budashobora gukundana n'u Rwanda ngo kiretse rubuhaye abasize bakoze amahano yo mu 2015, ni ukuvuga ngo ni muri kudeta yageragejwe kuri Pierre Nkurunziza. Ndayishimiye yagize ati twifuza kugirana imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu cy'ikiyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu kigomba kuvuga ko kigomba gukundana n'u Burundi nyamara kiyorobeka, cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo tugikandagireho. Yunzemo ati kera kugira ngo mugire umubano mwiza, umwana ukoze ikibi agahungira mu wundi muryango wabazaga uriya muryango uti uyu mwana kaje iwawe nta mahoro, hanyuma ababyeyi be bakavuga bati asize yononye mu rugo, mumuzane ahubwo tumuhane. Ati niba rero bashaka ubucuti ku Burundi nibabanze bazana abo bakoze amahano babaduhe tubanze tubacira urubanza. Nta Murundi wabonye biriya byago byo muri 2015 uzatekana atabonye ababikoze ngo bahanwe. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Jean Bosco Kazura yagaragaye yashinze urutoki mu mbarutso n'imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov asa n'uwitegereje ku gipimo target. Byabereye mu muhango w'imurika ry'intwaro za gisirikari byatangiye tariki ya 23 2020 muri Kanama. Izi mbunda zakozwe n'uruganda rwa Kalashnikov rwo mu Burusiya nazo zikaba zerekanwe. Generali Kazura ugaragara ku ifoto arimo agenzura uburyo iyi mbunda nshya yakozwe muri uyu mwaka ikora nk'uko byatangajwe na Igihe muri iki gitondo. Naho muri Zimbabwe umwiryane muri politiki ukomeje gufata indi ntera. Bamwe barifuza perezida Kagame nk'umuhuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba SADC na Afurika y'Epfo gufasha iki gihugu gukemura ibibazo bihari, mu gihe hari abasanga hakwiye kwitabazwa perezida Kagame mu guhuza leta n'abatavuga rumwe nayo. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zimbabwe kandi arahamagarira perezida Emmerson Mnangagwa gufungura urubuga rw'ibiganiro hagati ye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ambasaderi Nicholas kandi ntabwo ari we wenyine usaba ibiganiro hagati ya perezida Mnangagwa n'umuyobozi w'ihuriro rya MDC riyobowe na Nelson Chamisa arabisaba. Uwitwa Kira Zivu wahoze ari umudepite ukomoka mu ishyaka ZANU-PF yirukanwe mu ishyaka mu kwezi gushize azira gushaka ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Mu cyumweru gishize uwahoze ari umuyobozi wa Reserve Bank Gideon Gono nawe yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko aho kugira ngo Afurika y'Epfo nk'umuhuza asaba ko hakwitabazwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Gono avuga ko kubera ahahise ha perezida Kagame nk'umusirikari ashobora gukora akazi keza kurushaho nk'uko tubikesha urubuga Zimbabwe Live. Uyu kandi atanga igitekerezo cy'uko Zimbabwe yaba iyobowe mu nzibacyuho mu gihe igihugu gikora amavugurura mbere y'uko amatora yagaruka. Mu ijambo rye
bwa mbere nyuma y'aho umuvugizi w'ishyaka ZANU-PF riri ku butegetsi amwitiye inkozi y'ibibi, Ambasaderi Brian A. Nichols yatangaje ko Afurika y'Epfo ari urugero rwiza rw'ibyagezweho kandi ishobora gufasha kuzana impinduka mu gihugu cy'igituranyi. Ati ni umwanya kuri SADC wo guhangana n'ibiri kubera hano bijyanye no guhonyora uburenganzira bwa muntu, kandi aya ni amahirwe kuri SADC yo kurushaho guteza imbere akarere. Yakomeje agira ati intambwe Afurika y'Epfo yateye mu kohereza intumwa zayo zidasanzwe hano ni nziza cyane. Amagambo yaturutse ku muryango w'ubumwe bwa Afurika yari intambwe nziza. Abo bantu bose bafite ubushake bazahurira hamwe kugira ngo bashyigikire Zimbabwe muri iki gihe kitoroshye. Uyu mudiplomate avuga ko Zimbabwe yugarijwe n'ibibazo bitatu bikomeye bimaze igihe, birimo kwita ku buzima, ibibazo by'ibiribwa n'amakimbirane muri politiki. Ati hakomeje gukwirakwira impungenge z'aho Zimbabwe irimo kugana, kandi abantu b'inshuti za nyazo za Zimbabwe barahangayitse bikomeye.